Sve one koji su ovoga trenutka sa nama najsrdačnije pozdravljamo, a razgovarat ćemo o izuzetno osetljivoj oblasti socijalne zaštite. Razlog i povod je činjenica da je u punoj primjeni bar deo ključnih odredaba novog zakona o socijalnoj zaštiti. Naš relevantni sagovornik na ovu temu danas je direktor Centra za socijalni rad opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Radivoj Bilić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Dugo se iščekivao, gospodine Biliću, ovaj novi zakonski akt. Pa jeste. Taj novi zakon o socijalnoj zaštiti stupio je na snagu 12. aprila ove godine i kao što ste rekli, zaista se dugo očekivao, pogotovo što je prethodni zakon koji je bio na snazi bio još donet 1991. godine, zakon o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana. I zato ovaj novi zakon, on je socijalnu zaštitu uredio, da kažem, na jedan celovit način, iz prostog razloga, zato što zakonodavac smatrao da ovu oblast neće moći da uredi izmenama i dopunama zakona, pošto je u međuvremenu od onog starog zakona 1991. godine pa na ovamo bilo puno tih izmena i dopuna, a i normalno dešavale se i promene u društvu i sve je to trebalo uskladiti, a da kažem i shodno nekim evropskim zakonima o socijalnoj zaštiti, sve je to trebalo znači uobličiti u jedan zakon i iz tih razloga doneti ovaj novi zakon o socijalnoj zaštiti koji je, kao što smo rekli, stupio na snagu 12. aprila ove godine. I doneo dosta novina. Jeste, pa taj novi zakon je u funkciji strategije socijalne zaštite koju je usvojila vlada 2005. godine i podrazumeva reformu sistema socijalne zaštite, a opet suština svega toga je poboljšanje i očuvanje kvaliteta života kod onih ranjivih grupa i pojedinaca. Koje su oblasti na poseban način, a u novom ruhu definisane ovim zakonom, da podsjetimo? Pa znate kako, mislim, tu ima zaista mnogo novih rešenja. Počev od ustanova socijalne zaštite, od nekog drugačijeg načina poslovanja, od načina finansiranja. U narodnim periodima jedan veći deo finansiranja trebao bi da se prebaci na lokalne samouprave, jer znamo da se socijalna zaštita znači finansira iz budžeta Republike Srbije, lokalne samouprave i delom iz pokrajine. Ali, kažem, u narodnom periodu će lokalne samouprave morati izdvajati više novaca nego što je to bilo do sad za socijalnu zaštitu. Prilika da podsjetimo na osnovne novine i izmene. Novina, kao što rekoh, ima puno, no međutim, nama je možda sad najinteresantnije, a što najviše i interesuje naše gledalce, odnosno naše korisnike, to su ta novčana socijalna davanja. Odnosno, kako smo ih ranije zvali, materijalno obezbeđenje, mada je to u narodu se odomaćio izraz socijalna pomoć. Tako da bih malo možda više rekao oko toga. Ta novčana socijalna pomoć, ona znači, kao što smo to i ranije pričali u našim emisijama, pripada pojedincu, odnosno porodicu, koji ostvaruje neki dohodak iz neke imovine ili na neki drugi način i taj prosek je manji od proseka socijalne pomoći. Znači, takvi pojedinci, odnosno porodice, imaju pravo na socijalnu pomoć. Pa bih ja iskoristio ovaj naš razgovor možda i da kažem koji su to sada iznosi. Da, s obzirom da su se menjali i to na više. Te osnovice sada promenile i po novom zakonu je osnovica novčane socijalne pomoći 6.050 dinara. Ona se usklađuje 2 puta godišnje sa indeksima troškova života u aprilu i oktobru i normalno zavisi od broja članova domaćinstva koji živi u tom domaćinstvu, odnosno gde se ostvaruje ta socijalna pomoć. Pa evo konkretno, no da kažem i to da pravimo razliku između, normalno i ovaj zakon i stari zakon je pravio razliku između radno sposobnih i radno nesposobnih. Radno sposobni, oni mogu da primaju novčanu socijalnu pomoć u trajanju maksimalno do 9 meseci, a radno nesposobni primaju neograničeno. Da li to za radno sposobne možda ima period godine u kojem mogu da primaju ili je određen samo... Pa jeste, tačno. Mi kada donosimo rešenje o ostvarivanju prava, upravo gledamo da su to oni meseci kad najmanje, ukoliko je normalno, znači radno sposoban, kad najmanje ima mogućnosti za rad. Znači to negde to je, znači da počnemo u jesen pa da uhvatimo zimu
jer kad dođe u ove meseci, znači u kojima se radi, kad su sezonski radovi, znači čovek je u mogućnosti da radi i da zaradi neki dinar. Ta 3 meseca, znači, nema pravo na socijalnu pomoć. Da se vratimo onda detaljima ovim. Sad evo recimo konkretno kao što rekoh, znači za pojedinca koji je radno sposoban, taj novčani iznos, novčana socijalna pomoć koja se isplaćuje 6.552 dinara, a kod radno nesposobnih se uvećava za 20% i to je 7.862. Recimo za porodicu sa 2 člana, radno sposobni je 9.829, a kod radno nesposobnih, znači uvećana za 20%, 11.794. I to sve idemo, znači, do najviši iznos koji se može isplatiti je 6, gde u domaćinstvu živi 6 članova, a to je iznos od 23.000 dinara. To nije ni mali obim sredstava. Jeste. Ako se pogleda negde, recimo, čak ima zaposlenih koji ne primaju taj obim sredstava. Jeste, i kad je taj zakon bio u nacrtu, odnosno u pripremi, bilo je upravo baš takvih primedbi. Recimo da na jednoj strani socijalne pomoći je veća od, da ne kažem, od plata u mnogim firmama gde ljudi rade, no međutim, kažem, zakon je tako usvojen i kao što ste i sami rekli, sada tu treba mnogo više sredstava izdvojiti za ta novčana davanja nego što je to bio slučaj do sada, tako da to državu će, znači, sigurno skuplje da košta. Međutim, za sada država uspešno servisira ovo što je Jeste, za sada reći ću to da kada je taj novi zakon stupio na snagu, znači 12. aprila, imali smo obavezu da sve stare predmete prevedemo na novi zakon, odnosno od 12. aprila, znači i oni stari korisnici, a i ovi koji se javili posle 12. aprila, znači oni primaju po tom novom zakonu, odnosno po ovim novim iznosima. A taj rok, evo, upravo sada ističe, to je bio 12. oktobar i mi smo to sve uradili na vreme. Korisnici primaju novac na vreme, tako da to za sada funkcioniše normalno. Kada govorimo o korisnicima, prilika je da čujemo neke statističke podatke o broju korisnika. Pa jeste, evo, pošto mi smo, znači, Centar za socijalni rad za opštinu Bačka Topola i Mali Iđoš, konkretno, do ovog momenta, mi u Bačkoj Topoli imamo 850 korisnika socijalne novčane pomoći i 376 korisnika dodatka za pomoć i negu drugog lica, a u opštini Mali Iđoš imamo 350 korisnika novčane socijalne pomoći i 115 korisnika dodatka za pomoć i negu drugog lica. Da li možemo govoriti o povećanju broja lica koja su stekla? Pa na osnovu onoga što smo mi videli u centru, jeste, došlo je do povećanja i kod korisnika novčane socijalne pomoći i kod povećanja dodatka za pomoć i negu i u opštini Bačka Topola i opštini Mali Iđoš. Da li se nešto drastično promenilo u smislu obezbeđenja uslova, odnosno da li možemo podsjetiti ko ima pravo da bude korisnik ovog vida novčane pomoći? Koji su to osnovni neki cenzusi, da kažem, koji se moraju ispuniti ili uslovi? Pa znate kako, osnovno je ono što sam rekao na početku, ko ima pravo uopšte znači tamo pojedinac, odnosno porodica, znači ona u svakom slučaju ostvaruje neke prihode, no verujte da ima i porodice koji ne ostvaruju baš nikakve prihode. Da, nažalost. Ili od neke imovine, ako su ti prihodi, znači, manji od ove novčane socijalne pomoći, oni automatski imaju pravo. Sad, trebao bih sad da citiram zakon pa da kažem tačno koji su to kriterijumi kada korisnik, odnosno stranka, kada se pojave u centru, ima pravo na socijalnu pomoć, on normalno, ona će se javiti u centru, mi ćemo obaviti razgovor, intervju, stranka će pribaviti određenu dokumentaciju, mi ćemo doneti rešenje, ali to su uglavnom, kažem, znači te osobe koje ne ostvaruju prihode, koji nemaju neku nekretninu na sebi, odnosno mogu da imaju do 0,5 hektara neke obradive površine. To je bilo i ranije. To je bilo i ranije, znači oni mogu imati pola hektara i da ne ostvaruju neke druge prihode, no i stambena situacija, koliko imamo tu standarde koje moramo poštovati, znači nemaju višak nekog stambenog prostora koji bi mogli da izdavaju, recimo. Tako otprilike to je to. Kada reč uopšte o sferi socijalne zaštite, vaš centar realizuje i veći broj drugih aktivnosti. Prilika da podsjetimo kako je izgledala ova godina, jer nažalost neki pokazatelji svedoče o tome da teška ekonomska situacija utiče i na
porast broja problema u porodicama, na razvode, na pojavu možda i ranije neke maloletničke delikvencije. Šta možemo reći o tome? Pa jeste, to nažalost upravo ova situacija, evo koja već dosta dugo traje kod nas, gde ljudi su ostali bez posla, ljudi znači ne rade, gde je materijalna egzistencija ugrožena, nažalost onda se dešavaju i one druge stvari, a to su znači poremećeni porodični odnosi, puno je razvoda, puno je nasilja, tako da računajući, kažem, podatke od nove godine pa do sada, mada ćemo na kraju godine imati, kažem, zbirni pregled, zbirni, tačne podatke, ali već sada mogu da sa sigurnošću kažem da imamo, nažalost, i povećani broj razvoda, povećan broj porodičnih problema gde su poremećeni porodični odnosi, a nažalost isto i povećan broj nasilja. Mi kao Centar za socijalni rad, znači radimo sa svim ovim kategorijama. Što se tiče nasilja, reći ću toliko da mi radimo i sa žrtvom i nasilnikom, da pokušavamo da osnažimo žrtvu i materijalno i psihički, a sa nasilnikom da ga upoznamo sa zakonskom regulativom, da mu skrenemo pažnju, normalno da mu ukažemo, da to ponašanje znači i zakon sankcioniše da nije dopušteno, znači naprosto mi radimo. Moram reći da najčešći oblik nasilja koji se dešava je fizičko nasilje sa lakšim i težim telesnim povredama, ima i psihičkog nasilja, zlostavljanja, maltretiranja, ima i ekonomskog nasilja, pogotovo danas, kad ljudi ne rade. A imamo isto tako i izrečenih sudskih mera, kazne zatvora. Tako da kažem, nažalost, došlo je do povećanja i razvoda i poremećaja u porodici i nasilja, a isto tako, kad ste rekli i maloletnicima, isto i tu imamo i kod maloletnika i povećan broj nedozvoljenih ponašanja, a i povećani broj koji vrši krivična dela. Ali pogotovo su to dela najviše u saobraćaju. Da. Odmah da kažem da to najviše su dela u saobraćaju. Kako je saradnja sa ostalim institucijama koje takođe, da kažem tako, sinhrono treba da deluju tu u ovim oblastima? Pa znate kako, ja lično sam s tom saradnjom do sad uvek bio zadovoljan, no ona uvek može biti bolja. Mi u prvom redu, recimo, najviše smo upućeni na lokalnu samoupravu, pošto lokalna samouprava i finansira jedan deo proširenih tih prava i zaista tu sa lokalnom samoupravom nismo do sad imali nekih problema oko tog finansiranja. Uglavnom, uvek smo do sad izlazili u susret. Što se tiče samog nasilja, recimo tu sarađujemo sa SUP-om, sarađujemo sa domom zdravlja, sa tužilaštvom, sa sudom i tu je saradnja korektna. Malo, da ne kažem poremećena, možda je tu gruba reč, je upravo sad u ovo zadnje vreme otkad je došlo do ove reorganizacije sudova. Pa tako da, recimo, sad imamo javnog tužioca, odnosno zamenika koji sedi u Subotici, odnosno petkom dolazi u Bačku Topolu, tako da ga moramo koristiti recimo tim petkom ili posetiti Suboticu, ali do sad dok su bili u Bačkoj Topoli, oni su znači nama bili svakodnevno tu. Moram tu spomenuti da nismo, mada mi imamo taj profesionalni tim koji se bori protiv tog nasilja, da nismo još uvek potpisali taj protokol, mada smo doneli odluku o toj međusobnoj saradnji, a taj protokol čine Centri za socijalni rad, SUP, zdravstvo, tužilaštvo. Ne znam, iz jednog tehničkog razloga imamo obrazloženje da recimo saglasnost, ukoliko SUP treba da potpiše, i javno tužilaštvo, da moramo dobiti saglasnost iz ministarstva iz Beograda. Tako da je to još nismo umeli, tako da još to nismo uspeli obezbediti. Da se vratimo, gospodine Biliću, na svakodnevicu vašeg rada, odnosno rada Centra za socijalni rad. Čini mi se da je možda prilika da podsjetimo, pošto se primičemo i kraju te godine, da svake godine u stvari Centar za socijalni rad upravo u saradnji sa lokalnom samoupravom čini napore da pomogne licima u stanju socijalne potrebe. Pa jeste, ta sredstva lokalna samouprava je planirala, znači, budžetkom za ovu godinu i to je zaista do sada i sve ispoštovano. Evo, spomenut ću samo da je do sada, recimo, za jednokratne pomoći isplaćeno 950.000, da smo za lekove
izdvojili, znači uspeli smo da pomognemo kod nabavke lekova, čak ne samo korisnicima socijalne pomoći, nego čak recimo i penzionerima sa niskim primanjima i nekim drugim građanima koji možda nisu u pravu socijalne pomoći. Tu smo izdvojili 170.000 dinara do sada. Isto tako do kraja godine izdvojit ćemo 1.500.000 dinara za nabavku zimnice, odnosno ogrova za korisnike novčane socijalne pomoći i izdvojit ćemo 280.000 za nabavku paketića za novu godinu, znači za decu korisnika novčane socijalne pomoći i za decu koja su na porodičnom smeštaju, odnosno na hraniteljstvu. Kada je reč upravo o deci, možda je prilika da podsjetimo na jedan segment također novine u zakonu koji se odnosi u stvari više i na roditelje koji brinu o deci koji imaju smetnje u razvoju. To je oblast koja se čini mi se na jedan kvalitetan način sada reguliše. Pa znate, u ovaj novi zakon koji je sada stupio na snagu i što sam rekao, on se delimično pokupio neke norme ponašanja iz tih evropskih zakona, uopšte intencija društva i ovog novog zakona da i deca, a i odrasli, da što manje imamo smeštaja u institucije, odnosno ustanove socijalne zaštite, a da sve više idemo na smeštaj u hraniteljske porodice. Kako dece, isto tako i odraslih, tako da mi smo do sada uspeli da edukujemo oko 30 hranitelja, što za decu, što za odrasle, jer kažem, te osobe koje žele da se bave hraniteljstvom, one moraju znači da ispunjavaju neke uslove, što se tiče stambene situacije, a i proći jednu obuku, odnosno edukaciju, i kad dobiju tu saglasnost, odnosno sertifikat da se s tim bave, onda znači posle toga, ukoliko normalno mi imamo porodični smeštaj, onda smeštamo kod njih. Ali ovde hoću da spomenem i to što ste rekli, da isto tako jedna od novina, da sada smo i obradili deo hranitelja za to specijalno hraniteljstvo. Upravo za ovu decu sa smetnjama u razvoju, pošto su oni 100% do sad bili na smeštaju ustanovama socijalne zaštite, ali pošto je intencija znači društva i ovu decu da ih smeštamo u hraniteljske porodice, gde se smatra da je to neki prirodni ambijent, da odrastaju znači u prirodnoj porodici, upravo obučili smo i deo hranitelja, znači da se bave sa tim specijalnim hraniteljstvom. Ima li možda podataka o tome koliko imamo hranitelja koji već imaju takvu decu na smeštaju? Pa ja lično mislim da sada imamo 2 hranitelja, da imamo, a imamo ih obrađenih nekih oko 5-6, recimo, koji žele da se bave tim specijalnim hraniteljstvom. Govorili smo o tome da će neki deo novine da se odnosi na prava roditelja koje brinu o svoje deci sa smetnjama u razvoju, odnosno kakve će tu mogućnosti za novčane naknade biti? Pa znate šta je, to je upravo jedna od novina. To je upravo jedna od novina u zakonu, a to je znači mogućnost roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji je najmanje 15 godina neposredno negovao svoje dete, a u međuvremenu to dete je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Takvi roditelji moći će da primaju posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog primanja, ali od onog momenta kad po zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju steknu uslov za penziju. Znači, stekli su uslov za penziju, znači moći će da primaju i taj iznos. Govorimo o starosnoj granici. Sad, koliki je taj iznos, ne mogu tačno da kažem, sad ne mogu tačno da kažem koji je to iznos. Dosta ste podataka doneli, mi smo rekli da ćemo probati da iznesemo ključne. Da li smo, gospodine Biliću, propustili nešto što bismo možda sad u ovom delu razgovora još trebali da kažemo? Pa znate kako, osnovno mislim da je najinteresantnije ta novčana socijalna pomoć i to mislim da smo se najviše na tom i zadržali. Mislim da to najviše i interesuje naše korisnike, mada što sam rekao, taj zakon ima puno novina možda u nekom kasnijem periodu, jer sve odredbe i nisu stupile na snagu, neke će tek da stupe 2012. godine, 12. aprila, znači nakon godinu dana od usvajanja zakona, tako da možda kasnije možemo pričati konkretno i oko tih novina, ali uglavnom nas interesuje ovde Centar za socijalni rad, pošto, kažem, mi smo Centar za socijalni rad i to su znači novine koje se odnose na Centar za socijalni rad. Nije možda zgore spomenuti samo, dobro, to radimo zajedno, recimo sa Crvenim krstom, lokalnom samoupravom, da će i od 1. decembra početi da radi ta narodna kuhinja, da i lepo sarađujemo i sa Crvenim krstom, tako da i tu novice su obezbeđeni. Da će biti i tog vida pomoći. Jeste, prošle godine je bilo oko 700 korisnika, znači, te narodne kuhinje,
mislim da ih ove godine neće biti ništa manje. Da. Ali bi potrebe bile veće, gospodine? Potrebe jesu veće. Potrebe jesu sigurno veće, ali nažalost moramo onoliko da koliko imamo sredstava da se uklopimo u ta sredstva i... S obzirom da se dugo godina bavite ovom problematikom, možda ne moramo reći precizan podatak, ali uočava se sigurno problematika povećanja broja lica koje su u socijalnoj potrebi, čak i onih koji su možda nekada radili, ostali bez posla, čak i onih koji su zaradili svoju penziju, ali visina tog primanja je nažalost nedovoljna za neki socijalno prihvatljiv život, da kažem tako, možda najgrublje. Jeste, to što kažete, mi do sad smo imali samo podatke za one korisnike, odnosno stranke koji su pojavili u centru. No, međutim, ima sigurno deo građanstva, lica koji nikad nisu došli u centar, a žive u zaista izuzetno teškim uslovima, u uslovima siromaštva i upravo ovaj novi zakon upravo daje mogućnost da uvedemo i takve pojedince, odnosno grupe, u socijalnu zaštitu koji se do sad uopšte nisu pojavljivali. Nažalost, kažem, imamo i takvih, mi nemamo sada, recimo, preciznih podataka koliko je to, ali mislim da u nekom narodnom periodu, verovatno i preko mesnih zajednica i na neki način mi ćemo morati doći do tih podataka i da pokušamo da pomognemo tim ljudima koliko je to zaista moguće. Ko će tu možda ući u taj spektar ljudi kojima će se još moći pomoći na osnovu ovog zakona? Pa znate kako, ima puno starih ljudi recimo koji žive sami i koji se, nažalost njih je najviše, i koji se nisu do sad pojavili u Centru za socijalni rad kao korisnici, izuzev ako nam neko ne ukaže, što sam malo pre rekao, recimo neko iz mesne zajednice, neko nema neko saznanje. Tako da pretpostavljam da će tu najviše biti tih staračkih domaćinstava, jer nažalost sve je više ljudi koji ostaju sami. Ima dosta nebrige, da ne kažem da i deca koja su dužna po zakonu da ne vode tu brigu. Da li će tu biti i deo recimo romske populacije, to sada ne mogu da kažem, ali kažem ima jedan sigurno deo ljudi koji nisu u sistemu socijalne zaštite, koji zaista žive, da ne kažem bedno i siromašno, a upravo ovaj zakon pruža, kao što rekao, mogućnost da pokušamo na neki način njima pomoći koliko je to moguće. Da, čini mi se da je i Opštinsko udruženje penzionera pokušalo da stekne uvid u socijalno stanje članstva, da se neki ti pokazatelji sabiraju za područje opštine i da će i tu verovatno... Imaju oni nameru da naprave kao neku socijalnu kartu, da bi zaista došli do nekih preciznih podataka, jer, nažalost, vi ovdje imate, recimo, i penzionera, ono kao što smo rekli na početku razgovora, gde je penzija manja od, recimo, nivoa novčane socijalne pomoći. Sve u svemu, dakle, odredbe koje su na najkvalitetniji način u novom zakonu pokušale da urede izuzetno osetljivu oblast, deo koji stiže iz državne kase, tako da kažem, se priliva redovno, što je verovatno najznačajnije, a u pojedinačnim slučajevima se sigurno i određuju prava, mogućnosti korišćenja određenih vidova zaštite. Ovo što finansira budžet Republike Srbije, to funkcioniše, a funkcioniše i ovo što finansira lokalna samouprava i opština Mali Iđoš i Bačka Topola, i to za sad funkcioniše, ali ovo, kao što sam rekao, treba će tu u narednom periodu, bar treba će se, da li će se to uspeti obezbediti i više sredstava i u budžetu Republike Srbije, pošto ste videli da znači da su ovi nivoi, da ne kažem i dobro povećani, a isto tako i što se tiče lokalne samouprave. Samo na kraju pitanje, da li je čitava ova aktivnost sada značila i povećan obim posla zaposlenih u vašoj ustanovi? Pa jeste, sigurno. To je dosta više posla nego što je bilo do sad. Mi radimo sa postojećim brojem izvršilaca. Imamo mi tamo neku organizaciju koja je usvojena još pre 3 godine i gde nam je utvrđen, recimo, broj izvršilaca. U odnosu na ovu organizaciju mi bih danas, recimo, mogli još da zaposlimo 4 radnika. No, međutim, problem je u tome što Ministarstvo finansija zbog ove ekonomske situacije u državi ne dozvoljava prijem novih radnika. Ako se ta situacija popravi, kažem, mi bismo sutra mogli da zaposlimo još nova 4 radnika. U svakom slučaju, gospodine Biliću, hvala što ste podelili sa nama ove aktuelne informacije, a očito je da će biti prilike i povoda da se sretnemo još verovatno početkom ili bar od aprila iduće godine, kada se i druge odredbe ovog novog zakona počnu primenjivati. Hvala i vama i mislim da smo pružili bar
nešto informacija strankama, odnosno našim korisnicima. Hvala na učešću u emisiji. Završavamo emisiju u kojoj je gost bio direktor Centra za socijalni rad opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, gospodin Radivoj Bilić. Dotakli smo deo novina koje je u život stavio novi zakon o socijalnoj zaštiti i izvesno nagovestili priliku da ćemo se još vraćati ovoj osetljivoj temi. Hvala što ste bili sa nama.